kuthiwa mhla ka-15 amajekiseni abebuya khonapho. So akusitshele nje ngamafitshane ukuthi nxa amajekiseni ebuya iprocess yankhona kunjalo kwenziwa njani? Amajekiseni la nxa ebuya uhulumende uzaqala ngokupha abantu abasebenza ezibhedlela labanye okuthiwa ngama-frontline workers okunjengamapholisa labanye njalo eprison, abantu nje abasebenza ukubamba abantu yokuthiwa ngama-frontline workers yibo abazaphiwa kuqala. Sokuzolandela labantu abadala okuthiwa okhulu labogogo, kuzolandela abantu ababegula eminye imikhuhlane njengabo-diabetes labotshukela, utshukela labo-BP, yibo abazalandela. Kuzokuthi laba bokucina nje abantu nje ababesele kulala amahlandla la engiwakhulumileyo. Yikho kukhanya ngani uhulumende sibili iyabuya ijekiseni kuviki ezayo seqalisile ukwenza inhlanhla zakhona ukuthi kulungiselele ukuthi abantu behlatshwe amajekiseni, kodwa kuyahlatshwa bona abakhulumileyo kuqala abasebenza omongikazi labodokotela lamanye ama-frontline workers. So-ke uhulumende yona nxa ibuya ijekiseni uhle ihambise ebantwini kumbe kuyaqala kumele ihlolwe phela eZimbabwe ikhangelwe ukuthi hayi iyasebenza, kumbe umuntu ivela e-airport khonapho sisiya ku-warehouse, from warehouse ebantwini? Hayi, akwenziwa njalo. Izathi ifike eHarare, okujayele ukwenzeka ukuthi ifike eHarare ikhangelwe iboname kule nhlanganiso okuthiwa ekhangela imithi yonke ebuya eZimbabwe. Yiyo inhlanganiso leyo ezakhangela, akusoze kuthatha isikhathi ukuthi ikhangele ibisisitsho-ke ukuthi hayi le ijekiseni enhle selingayisebenzisa, singathathwa-ke ihanjiswe ebantwini. Asikuthi iyavelele e-airport sisiyahlaba abantu straight, hayi. So kuthatha isikhathi esinganani ukuthi abantu bahlolwahlolwe bolaba isisetshenziswa khona ingakasetshenziswa? Akuthathi isikhathi eside yini, Dokotela? Hayi, akusoze kuthatha isikhathi eside ngoba le kabe kuyikuthi yi-vaccine vele sikhangelele khona ngale lapho evelela khona le ebuya kuthiwa ivele eChina. Kukhanya abanye sebahlatshwa labo khona ngale, so yijekiseni esiyaziwa ukuthi iyasebenza. Akusoze kuthatha isikhathi eside ukuthi isetshenziswe. Uhulumende usithembisa ukuthi kuyonale iviki ebuyayo nje siyaphela abantu babe sebehlatshiwe. So kodwa-ke umbuzo wami enxe awuzange uzwe kahle, nxa ingavele ingene eZimbabwe mhla ka-15 kuyathatha isikhathi esinganani ukuthi kudingwa abantu behlatshwe bethestwe ukuthi hayi ivele iyasebenza kakhulu, ibe sihanjiswa-ke ebantwini? Akwenziwa njalo, Dokotela? Amahofisi akhona laba abantu, inhlanganiso le yenza ngemithi yeZimbabwe ikhona ngale eHarare, eyathi ifika e-airport iqonde khona ngale. Akungiboni ukuthi kuyathatha isikhathi eside njengoba sengitshilo ukuthi ijekiseni esike yasetshenziswa khona ngale eChina. Angiboni ukuthi kuyathatha amalanga 2 3 bengazange baphe imvumo yokuthi ijekiseni ihlatshwe.